Ike boy mani nyelewe gara-gara gue rapi nyelewe. Asik. Ike boy maning buat Mas Dumadi, semoga Mas Ariel yang sedang berbahagia selalu. Oke, digoyang maning yuk. Mulai usaha dulu orang wedi angin orang wedi muda usaha mati-matian singa-singa dirapi boro-boro ngebati malah sering nyelewe karo wong lanang sece ning anak laki wis ade. Masih kurang apa semene sayang, tapi masih ada salah terima. Apa orang wedi kena hukum karma, nyanyian lagi bakal berniaya. Wis kesal dalam tingkai silam sira-sira dirapi koro-koro ngebakti malah sering nyelewe karo wong lanang sece ning anak laki wis ade. Asik. Lampu berarti ya. Masih kurang apa semene sayang, tapi anggap bae salah terima. Apa orang wedi kena hukum karma, yang nyanyian lagi bakal berniaya. Wis kesel dalam tingkai siram wong lanang pulang balik usaha dulu orang wedi angin orang wedi muda usaha mati-matian. Oke, terima kasih.